Ngiyiphi walk wena oyithandzako kakhulu kuwo onke ama-walk lesinawo la ekhaya? Le Cancer Mother's Tongue. Okay. Le Mother's Tongue uyithandzelani? Okay. Ngiyamthanda ke umntwana lothanda akwati ngebuve bakhe. Abantwana lamalanga basakuthanda lokho. You know it's very rare to find umntwana athi uthanda i-mother tongue. Hey labantu laba basafuna igcoka i-culture yabo. Yeah. Ufisa ngathi bangangeda in so lapha ku-big walk. Yes. Yeah. Lokho kuphela. Umfana ukhulumile, ngiya-understand and umfana ngazakhulume kufanele abazali balalele abantwana. Umfana usufisa sibangete ama-chocolate ku-big walk nama-snacks ne-juice. Inyama. Sengikucelela inyama phela ngifuna ukuthi usena bayifuni, ngathi angayithandi inyama la mkhamela kanti kanjani. So udlisa team. Babukeli bami emakhaya. This is Lawful Walkers podcast, and of course this is your host Rebecca Mvili, podcasting live emigwaqweni yaseMpumalanga. Namhla nginazela Luthando wakamkhabela edunkiliza phela we-library yethu i-Water Point yethu yaku-Lawful Walkers sibita nge-library. Sifuna kwathi ke ukuthi Luthando yini la kayithatha lapha e-library ukuthi sihlebela kancane ukuthi futhi nabahledi lapha nabahlala bendeni wena hlala lapha uthini sayolanza umntwana waNkosi Luthando. Njengoba sengishide ke babukeli bami emakhaya ukuthi ngiyomlanza ke sesiluthando wakamkhabela. Ngimlanzile ke mntwana wethu wase-library ke lona nimbona njena. Ngihlale ngisho ngithi la ekhaya we cater for all. Umncane, umdala, umgogo, umkhulu konke siyakuhlanganisa la ekhaya. Luthando sithando sami unjani? Ngiyaphila dali. Injani morning yakho namuhla? Emnanzi kwangukuthetha ngawokha ngithi. Satohlala la. Esithando sami ngitshele ngawe Luthando wakuphi uhlala kuphi baby? Uhlala Likazi nosami. Okay, ufike ngabani kulo South Walkers? Hayi wena. Mamncane bani namamncane bani? Bathi siyakuthatha sihamba nawe. Wavuma nawe? Kunjani mvuke ekuseni ngitshele kunjani uvuke ekuseni nawo takuwo? Ne mara mase ufikile la ekhaya kuba mnanzi angithi. Ufunza kuphi Sithando? So secondary. So uyathi ke ukuthi ufisa kuba yini mawukhula mase ufunze ufisa kuba yini? Hayi Mvili siya-eda bodokotela ke manje. Siya-eda bodokotela siyacala manje siyayivula indlela yobudokotela. Lamkhabela la ufuna kuba ngudokotela guys. Asidlali la, asidlali siyafunza ngithi i-maths vele bangani bakho letini. Yalwiwe. So baby, uthe uyijoyine nini Lawful Walkers? Last year. Wathi mawuyijoyina usayekile uyaqhubeka. Nguwe nayo. So ngitshele baby girl. Mawujoyina i-Lawful Walkers, I take it uyithandze kakhulu because lo mnyaka nangwena ubuyile sinawe lesisatana. Ngiyiphi walk wena oyithandzako kakhulu kuwo onke ama-walk lesinawo la ekhaya? Le Cancer Mother's Tongue. Okay. Le Mother's Tongue uyithandzelani? Okay. Ngiyamthanda ke umntwana lothanda akwati ngebuve bakhe. Abantwana lamalanga basakuthanda lokho. You know it's very rare to find umntwana athi uthanda i-mother tongue. Hey labantu laba basafuna igcoka i-culture yabo nebuvu babo. Abasabati kahle but I believe ukuthi lamkhabela since ayithanza uyadada ukuthi ungibani utsabuka kuphi angithi sesi. Okay, Sithando sami. So tshela mina dad. Uma siwalka la emgwaqweni
Wena uvame ukuwalka ngaki ma-kilometers? Walk? Angeke. O-3 masiya ku-water point yenu angithi. Say 3 masesijike. Oh, ngiva kahle ngithandela 3. Mara nginokubona ngasikhathi bakudonsa soyoshaya 10 kilometers. Okay, asikhuluma nto okubamba lapha elikazi. Ngigadzisa imoto laphayana. Wafila njani? Ufande njani ukuthi ekseni uvuke kuwalk siyabona nyalo nyoka. Oh, phinda ngisesiribheka so ngifake emotweni. Did you enjoy the moment leyo? Oh, ugcine wahamba ubabalekele bomamncane. Wathi ngene emgwaqweni. Okay, sithandwa sami ngiyakuzwa. Okay, sithandwa sami tshela mina lapha ku water point yabantwana nifika nendeni lapha yakhe yilo lo ithanda water point yabantwana. Yeah. Bangani khona lo batholako lapha yana? Yeah. Niyadlala nekudlala. Okay, so uyayijampela water point yabantwana. Ngiyabonga. So sithandwa sami asihambe ke. Ngifuna ngibona ugcoke iskipa ese-Big Walk. I-Big Walk ngilesiba nayo first weekend of October lesiba ne-culture sports and recreation. Ngifuna utshele ngayo ngiyabona ke ukuthi bawukhona skipa usifakile. Ufika ku-Big Walk wathola. Ngathola i-goodie bag. Yeah. Ngakade kuneskipa nebhodlela and then kwaba nema-jumping castle. Ngifisa ngathi nayiqala futhi ukuthula kuyena. Yeah. Ufisa ngathi bangangeda in so lapha ku-Big Walk. Yes. Yeah. Lokho kuphela. Umfana ukhulumile. Ngiya understand nomfana ngazakhulume kufanele abazali balalele abantwana. Umfana usufisa sibangete ama-chocolate ku-Big Walk nama-snacks. Ne-juice. Inyama. Sengicela inyama phela ngifuna ukuthi usena bayifuni ngathi ayithandi inyama la mkhamela kanwena kanjani. So udlisa team. So bowujabulele kakhulu lelo langa i-Big Walk ne? Beyinjani weather ngelanga le-Big Walk? Belina kancane. Mara bowungananzaba ungenile wadlala laphaya. Wajumpa. Ungabe awuzange wagula mawufika ekhaya. Nayi lento phela thina ngithi vele siya exercise sijwayele so noma singadlala imvula ngisho ukuthi ngidlala emvuleni but because singabantu laba exercise akunanani kugula kusheshi man kusibambe noma singathi kancane emvuleni but sibe right ilo field workers niyayati ukuthi njani siwalka noma ngabe iweather ithini as long as ingeke ibe nobungoti nabantwana bethu bayavuka ekseni noma lina bahambe bayo enjoya iwalk yethu so sithandwa sami kukhona lo ofisa kutshela abangani emakhaya labangakajoyini i-local workers. Ngicela ubathi. Kumnandi kanibhekiseli indlela ku-local workers. Yeah. Bathola abangani njengoba ngiyafisa ukuthi niyinte ntoka nathi. Ngikuvile-ke dihlobo tami bangani emakhaya uthi sesiyedwa uyafisa ukuthi nani anibone into entoka nathi nitothola abangani ngibani ungafuni ukuba nemngani nami nje bangani ngisafuna bangena nje nabalokhu bangeteka bababasha ngiyahamba ngiyothi-introduce ngithola abangani labasha ngiyabonga kakhulu-ke sithandwa sami for namuhla ne ngiyathi ngikubuke i-walk yakho ekuseni ujabulile uvuyile wathi mina nge-walk khathi ngitshela esikoleni kambe wena grade bani? Grade 8 and you said ufuna kuba ngudoctor ngithi qhubeka ufunze kakhulu isithandwa sami uyathi uthi akudlalwa kadokotela ngithi ufunze nje in 3 years to come dobe ngiphehlela ngithi kuwe udongilapha ngisidokotela wethu wakusazi ayike kimi nalamkhabela wami lomncane mntwana wankosi inkosi sithi #don't-promise commit #Mpumalanga's finest walking team. This is Lawfeld Workers Podcast, and of course, this is your host, Rebecca Mjeli, signing out. But I will be seeing you soon this coming Saturday at Rockers Drift Engine Garage. Of course, that is a walk for a purpose. So make sure go to a figure early. 5:20, the aerobics is starting. 5:30, the walk is officially starting. And the theme is black and white. But I wish you get good tomorrow about now black and white. You can't come to the walk. Come as you are. Simugela
nanoma ngabe unjani. Remember, it's free of charge, so bita mngani, umngani abite mngani, and let us enjoy the walk and take care of our bodies. Mina nani asibonane khona. Bye.